Ovo je samo početak saradnje RTV-a sa lokalnom zajednicom. Imamo potpuno dobru saradnju i komunikaciju sa vašim savjetom i sa vama naravno. I ovaj dom vam predajemo potrebu da što više držite krštenja, vješanja, izdeljenja, zabava i, kako reče moj direktor, obavljeno. Hvala. Preko stani pored njega. Kako se zove? Ajmo sina, daj ti stjera jednog na ušlo drugi već. Imaj četiri, šta gleda? Još jedno. Kako nije znao, mislim da je znao.